nta sengesho na rimwe ntasinze. Iry'inzara, iry'ubukene, iry'ubukire, iryo gukira, iryo kuba muzima, iryo kurya, yose amasengesho yose narayazirinze. Imana ndaza kutujya inama, udasenga iki? Nirihe sengesho udasenga ndabyibuka ndamubwira ngo ikibuto kuko nirihe sengesho udasenga? Dawe uri mu ijuru, ndakuramutsa Mariya, ubaho Imana Data wuje muhorana n'Imana. Ndasengeriye sengesho. Ahanini inda ntwite, Yesu yantereye inda mu kibaya kiyobowe n'abashumba. Sikuteye imberera. Umugore ngo Yesu yamutera inda mu kibaya kitazwi. Wajye pa bidira. Yesu asigaye arakora ivuna ye. Yesira. Shamura ibintu kitangira bizo. Wajye pa bidira. Yesu. Yere inda mu kibaya kitazwi. Asuko yabakaza ivuna ye. Yesu yaramupumuye. Bino nabiba. Zama magazi cyanje fiyana. Aro. Uzema mfite amakuru mashyashya wahumbwira. Do mfite amakuru. Woho ndakubwira amakuru. Amakuru. Shabiraka amakuru. Mfite amakuru weho ndakubwira amakuru. Ndabyumva ute? Ibidafashe tishushu bayishusho. Usubije nashasha na ripfe. Ibintu nandi kubyumva. Nago ndi kubyumva pe. Ibi kaka karirimba ni sawa. Ni sawa. Yes. Uzema mfite amakuru mashyashya wahumbwira. Amakuru? Do mfite amakuru. Umuntu ari mu bibazo. Aho ndakubwira amakuru ayo makuru yawe. Amakuru. Azize nkuru zawe zifite ishusho se? Hano weho bifite ishusho basi. Harimo ibiceri si basi ngo mbimenye. Ngo ngangera. Sawa. Birwa muye mu mavuta kandi narinde mu mamesa. Fiaka. Yo. Tumaze tufa. Vamos tusuze. Ali bobo. Wajye pa. Manukukagoli. Amakuru kisesha. Ali mazari ko hana. Urakimaze. Ni mazari ko hana sigeze mwabe byanca. Nakukaje. Kusa nkaho wari uri mu mavuta. Narinde mu mamesa mwana. Yavuye mwanya nyotera agishe mvuye ku kazi. Amutamarira shise kuvuta inda ninira. Narebe bireka dozo. Reba kano ka video se. Yesu. Ahanini inda ntwite, Yesu yantereye inda mu kibaya kiyobowe n'abashumba batazwi. Sabira kanze ndegishwa n'abandi. Yes, none se uri gusoma Bibiliya kanze. Uri gusoma Bibiliya. Nahani sigeze. Kanze ndebe. Kanze nsome neza. Ngo Petero ngasuhuza ngo Yesu. Yesu si sigara bomona se no. Basoka tubuza n'ukuri kw'Imana. Batubuza gukora
we yarabamaye ngo yakoze ivu nayivu ngiye ku birabye kuri TikTok ndi kuzamura nahise ngasevinga kugira ngo ngakwereke karebe neza ariko karangiza ngo bashumba ngo mu kibaya kitazwi ni Yesu nziza Yesu mana ni mbizi Zos. Ndi kubona azanye. Shamura kamba